Okay. Nibihe bimenyetso byakwereka umuntu wabuze abana? Icambere nuko ugomba kureba yuko wowe genda kwiyahura mu bintu utazi. Babivana no kuntu soti hari karite ubushaka. Cyane rwose naramusengeye umugabo nyene gutamusengera navyo byogenda gute ucugumayo. Ufite uramusengera kugira Imana iguhe wa wundi wifuje. Umugabo wanje yaramvunye kuko nawe narinzi bon abakobwa nabahanura yuko abagabo ikintu cya mbere bakunda Hey, mumeze neza aho muri hose ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe aho muri hose. Ku mazina yanjye nitwa Kaneza Signorine. Ninjye tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, tubazo twinshi tugiye dutandukanye turi mu bajene bo muri no minsi cyangwa se muri kino gihe, generation yo muri kino gihe. Turaza kuvugana ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi ndizera yuko turi bubane neza muri no mwanya. Icyo tubasaba nuko muri butube hafi, ikindi abari bugira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se impanuro murabitwandika muri commentaire, turaza kubisoma kandi dukunda guhanurwa cyane. So urashaka kwibaza ngo noneho ngo agiye kuvuga ibiki, agiye kuganira iki? Ngiye kuvuga ku musore wo muri eglise hamwe n'umusore wo muri hanze nyene ya eglise. Nivuga ngo umusore wo muri eglise niba donc tuba twiyizi cyangwa tuba tuziranye, sibyo? Tugiye kuvugana ukuntu umusore wo muri eglise yakwiyangaja cyangwa se yajya muri engagement yo guproposa cyangwa se mu rundi rurimi gutereta umukobwa. Umusore wo muri eglise ngunze kubyumva cyane hano hanze ati kubera ko abasore muri eglise bagira ubwoba bwo kudutereta kubera iki? Icyo kintu nicyo tugiye kuvuganaho. Icambere umusore wo muri eglise bagira ubwoba bwo gutegwa indobo. Kandi indobo iraryoha buriya, ushobora gutegwa indobo ukareba icyo uwo mukobwa yanenze. Ashobora kunengwa n'ukuntu waje umeze n'inyifato waje wifashe donc icyo kintu tugiye kuvuganaho. Ikindi cya kabiri ku musore wo muri eglise abakwiye kwivanaho ko gisinde umusore bakwiye kwivanaho ni ikintu cyitwa en fait barafashe abashiki donc abakobwa muri eglise bagira abasista babo. Sindavyanse ni ba sister, sindavyanse ni sister, dushaka kuvuga ati ni mushiki wanje mu buryo bw'ubugingo, sibyo? Ariko mu yindi façon ntago ari mushiki wawe, ku buryo wagira ikintu cyo kumubwira bikagutera ubwogo kumwegera, ukagira donc yamara kwa kumukunda ukagira ubwogo kumwegera. Icyo kintu ntashigikira, kuko nimba by'ukuri dusenga Imana yumva ntago Imana itwemerera gutwagwa n'ibitekerezo byacu. Ikintu nabwira abasore cyangwa umusore muri church, nimba wegereye Imana ukayisenga ugasaba ukavuga ati Imana ngenda abona umukobwa runaka ari muri church namukunze, ukumva we n'Imana muhamamya yuko wagenda kwimubwira, genda uyimubwire ko nawe wamenya. Ushobora gusanga nawe yarategereje, ugasanga imyaka yarabaye myinshi cyane, yarategereje ko hari ikintu wamubwira, muragendana mubana umunsi ku wundi, mwirirwa mubwirana amagambo meza ati Imana izo guhezagira, Imana donc yandi yose murasengeranira muhana ibyifuzo, ariko ugasanga hari ikintu nyine kikibura. Ni handi ushobora gusanga umukobwa haje undi mutipe wo hanze aramutwaye, ugahita usigara warabaye ati
naramukundaga, waramukundaga, yego waramukundaga, ariko ntabyo wavuze, ntabwo wamwegere ngo umubwire, upfa umuhabwa iyo ndobo ariko ugende, sibyo, apfuma gukatira ko ugende, ntabyo wavuze. Icyo gihe bibaye ni hamwe ushobora gusanga umuntu yaragiye arababara ngo uriya muntu yari inshuti yanjye, yari inshuti yawe, ariko nabyo wamubwiye. Kandi ntabwo umukobwa nubwo ari kugukunda, umukobwa ntabwo yabikubwira, kubera ukuntu twarezwe muri Afrika, ukuntu twarezwe, ntabwo twebwe twa approachinga abahungu tugenda kubabwira ngo je t'aime, no, ni mwebwe, kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo umuhungu, abagabo bazakunda abagore babo, hama twige dutegekwa kubagandukira, kububaha, kuko mukunda kubaha. So igihe wowe utaje ngo ubimbwire, ngiye nzakomeza kwicara ku ruhande ntegereje rya jambo. Rero igihe utarimbwiye undi azaza. Niyo mpamvu kenshi tubona abakobwa benshi bakunda kuvana mu maeglise amwe bajya mu yandi maeglise. Kubera iki? Uriya muri eglise ntabwo amufata nka sister, oya, we azafite ijambo, ati ngewe ndarara ndivuze. So ugasanga baramugutwaye, ugatuvuga ngo ugasigara uvuga ngo muri eglise yacu ntabwo abakobwa barimwo kandi beza cyane kandi bubaha Imana. So icyo kintu dukwiye kwikuramo yuko bari abakobwa ntabwo ari bashiki bacu, bari abakobwa hazavamwe abagore bacu. Urumva, harimo abagore bacu muri bari abakobwa, kandi tukwiye gutereta abakobwa muri eglise yacu, kuko tugenda kurondera abo hanze, tukabasiga, noneho ugasigara uvuga ngo uriya mukobwa ngo nta, donc ese ngo yaragumiwe, ntago yagumiwe. Afite yaje muri church, akorera Imana muri church. Sasa abahungu barahari ariko ntago muvuga. Turabinginze mukwiye kuvuga, mukwiye kwisanzura. Ikindi kibazo bakunda kumbaza ese kubera iki abasore muri eglise badatanga keya. Urumva, kuko tugiye hano hanze, abasore hano hanze, umusore mushaka guhura mu anniversaire, niho abakobwa benshi n'abasore bakunda guhura mu anniversaire, mu bukwe, twambariraniye. Urumva, wa musore adafise ibintu by'ubukristo muri we, sibyo, abana aragusaba inimero, ugasanga asabye inimero nk'umukobwa muri eglise. Urumva, agatangira sasa kumubwira ya magambo meza, kumwitaho, kubera aba yarabuze mu bahungu nyine muri iyo church. Ni hamwe ushobora gusanga umukobwa bamutwaye, ugasigara uvuga ati yaraguye. Ntago yaguye, kuko ibyo abasore bo hanze bafite natwe turabifite. Ayo magambo meza namwe mwayavuga, mwayitoza, kuko kubwira umukobwa ndagukunda, ubona mwigeze muri engagement nziza yo kubana. Urumva, ntago ari icyaha, nta cyaha kirimo. Ariko mu gihe utabivuze, wa muhungu hanze azobimubwira, kandi azagenda. Nagenda uzasigara uvuga ngo ntago yarakijijwe, ahubwo hari ikintu cyaburaga muri we. Keya ntago ushobora kuvuga ati ngo keya ese ngo keya ntago ari ya keya iganisha mu byaha, oya. Hari keya ushobora guha umukobwa, ushobora umubwira amagambo meza. Abakobwa tugiye dutandukanye, hari abakobwa baba bashaka ayo magambo, bashaka kumva, bashaka kumviriza, bashaka kumuhamagara, urabibona. Cyane se hari n'undi mukobwa ushaka gusanga wakunda ko umuririmbira ushaka gusanga uno muhungu utazi kuririmba, ukabyigisha, parce que niyangaje mugiyemwo, n'umuntu mugiye kuzabana utarubimenye, n'ubundi buzima ugiye kujyamo utarumenyereye. Hari n'undi mukobwa ushaka gusanga ashimishwa nuko akantu muhaye gift, ariko ugasanga ibyo ngibyo ntago tubibona.
hari n'abandi bakobwa ushobora gukubita verse, kumutwara mu masengesho, kumubwira ibintu byinshi by'Imana, ugasanga ari free, arishimye. Urabyumva bimeze gutyo rero, mu gihe uri kumuhatizo care wa undi wo hanze azoza, ariko nta kintu na kimwe azokora, nta n'ikintu do special azomukora, kuko azoba yabibonye kuri wowe. Urumva igihe impamvu bagenda hanze nuko baba babibuze. Sasa igihe uwa muntu aje wo hanze akabimuhata, akabimuha, urumva ya magambo meza nababwiraga yake ya kumugurizo gift, ya kumusohokana, akabimuhata bien, niyo mpamvu agenda. Ariko mu gihe wowe bimuhaye ntazogenda, ndababwije ukuri, ntazogenda, azoguma gukunda, azoguma ari iruhande rwawe, kuko hari ibintu umubereye nka couverture, umubereye nka cover, uri kunyumva. So reka mubidukorere, kuko natwe turi abantu nk'abandi, kubera ko abakobwa bahanze babihabwa, twe tabihabwa kameme, tunezezwa, kandi umukobwa anezezwa n'utuntu duke, kandi siyo abakobwa muri eglise banezezwa n'utuntu duke, kuko hari ukuntu Imana igenda ikadukamura kwa kwifuza, urumva bya byifuzo tuba dufite byo hanze, ikabidukamuramo. Iyo bikamuye neza bikagenda neza, bikagenda dushimishwa n'utuntu dutoya cyane. Guys, reka tubikunde, reka mubiduhe, reka tubibone, reka mutwereke urwo rukundo turubone, natwebwe tuzobikora vraiment, tuzokora ibyo muzifuza byose, tuzobubaha, tuzobakunda natwe, urumva. kandi nta kintu ndatekereza yuko buriya iyo uri guha ikintu umukobwa, buri mukobwa ateye nk'umwana, iyo uri guhereza ikintu umwana ahora ari imbere yawe buri kanya, ahora ari imbere yawe, ahora kubaha, ahora avuga ati tonto, tantine. Nere niko yatumeze, dukunda care, dukunda guteteshwa, dukunda amagambo meza. Reka tuyatange, reka muyaduhe, natwebwe ibyo dutegekwa gukora tuzobikora. Uyu munsi nganire ku muhungu, ejo nzoza ndi ku bakobwa, bobo nta mbabazi nzogira. Okay, nibihe bimenyetso byakwereka umuntu wabuze abana? Icambere nuko ugomba kureba yuko akijijwe, afite ako gakiza kari muri we. Icya kabiri ni karaktere ziwe, ukareba yuko ushobora kuzihanganira. Ushobora kuba n'umukobwa akunda kwishavuza cyangwa kurakara cyangwa kwivumbura, ukabyihanganira ibyo bintu. Icya mbere ko nakubwiye yuko nukuba akijijwe. Iyo akijijwe ibintu byose ni urugendo, uba utangiye urugendo, ugenda ubibona. Ugenda kwiyahura mu bintu utazi babivana n'ukuntu hari karite uba ushaka. Hari abakunda ati ndakunda umukobwa yo ananutse, ndakunda umukobwa munini, hari abakunda abakobwa b'ibikara, hari abakunda abakobwa b'inzobe, urumva. Nkanjye ku bwanjye nashakaga umusore ukijijwe, sibyo? Kandi nakundaga umusore ukijijwe ariko w'inzobe, kandi si icyaha, hagari icyaha, urumva, kandi niba Imana yampaye. So icyo kintu ukwiye kugenderaho. So ushaka kuvuga ngo ndakunda umukobwa ufite amaso manini, nayinge kuvuga ngo maremare ariko ni manini, sibyo? Cyangwa ukavuga ati nkunda umukobwa ufite imishatsi miremire, nicyo nakunda kwishura. Ufite karite wagiye upresent imbere y'Imana, kandi Imana irabiguha kameme. cyane rwose naramusengeye umugabo nyene, gutamusengera nabyo byogenda gute? Ucigumayo ufite uramusengera kugira Imana iguhe wa wundi wifuje. Ingo z'ubu ziri gusenyuka kubera iki? Nta kintu, nta sengesho riri hagati ya engagement yabo ryagiyeho mbere, sibyo? Jewe narasenze Imana, avuga ati Imana ndashaka umugabo umeze gutya, kandi Imana yaramumpaye. Kandi naravuze ati ndashaka ubukwe bitarenze kino gihe. Erega Imana yacu irumva kandi irishura. Bivana n'ukuntu ahubwo wabanye niyo Mana, bivana n'ukuntu uri kuvugana niyo Mana yawe, sibyo? Umwanya muhana n'Imana niwo mwanya ikwishuriraho.
wanje yaramvunye kuko nawe narinzi kandi icyo namwizeho cyane ni karaktere ziwe zaramvunye cyane kuko ngenda umuntu nkunda kuba ndi sociable kandi we nawe ari ukuntu arika umukuntu urumva rero iyo umuntu ari uwawe niyo mpamvu nkubwira ati aba ari uwawe gusa ntawe wirukira so nicyo kintu namwizeho kwiga kuri karaktere ziwe nkabanza kanza nkazikunda nkaziyemeza donc nibyo ngibyo abakobwa nabahanura yuko abagabo ikintu cya mbere bakunda kubahwa ebana ikintu cyose wagikora ariko utamwubaha umugabo wawe cyangwa umusore muri gukundana muri kumwe muri guteretana aho kubiseswata kabisa bakeneye kubaha ibindi byose biraza ariko wamwubasha ico kintu cyo naguhanura yuko umuhungu wese uri imbere yawe umuhungu wese uri kugutereta umuhungu wese uri kugendaho ntumusuzugure kuko ntago ubuzi ikintu azavamo ejo hazaza kuko ikintu cya mbere bakunda kububa n'importe quoi ukuntu bameze ukuntu bameze kose nibyo nibikureba wa mukobwa wawe ukeneye kumwubaha ukeneye kumuganduka nkuko tubitegekwa n'ijambo ry'Imana ukamwubaha kuko ejo ashaka kuguhindukana umunsi n'isa cyangwa umunota ku wundi so icyo nicyo kintu navuga ati aho uri hose dukwiye kumenya ukuntu twifata imbere turi imbere y'abasheri bacu cyangwa imbere y'abagabo bacu tugatanga ikintu cyitwa kuba twabanye neza mu kiganiro mwakoze kudutega amatwi mwakoze kutuba hafi icyo twiteze nuko muri butwandikire hano hasi mutwandikire ati ukwiye gukora ni byiza cyangwa se ni bibi mutubwira n'ibyo bibi mwabonyemo sibyo hama twe turakunda guhama mwibuke gukanda subscribe meme na share turabakunda cyane kandi turabazirikana ku mutima cyane turanabasengera Imana ibahezagire cyane ciao